Assalamualaikum. Nah ini ya pindang kecap salah satu masakan khas Palembang ya. Rasanya luar biasa. Asam, manis, asin, gurih, pedas, lemaknya. Nah biasanya untuk pindang kecap ini ikannya itu ya ikan nila atau ikan mujair ya. Seperti ini. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette.